Jadi ya komeki mak baraka atu tu ngata ya narota jama makna de apa je ya ule jama stas talai repah cicatona si minggu. Ya na kawan ni Jumai. Ya kawan ni Jumai tajama ni. Maka na namuan ni Juma de tulay cicatona pe siulang. Cicana na siulang. Ya ko de mo patulay cicana na si tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Satu. Jangan dikasih echo Pak, kasih efeknya, kasih nol. Satu. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angkaki napasi taru papo Allah Ta'ala rilalanna iya onroma barakat. Mudah-mudahan asirun tukat rilalanna iya onrom ngewe dalam kesempatan yang sangat mulia napak baraka ipong Allah Ta'ala atutungal linota makoto parupayamang kampung mabicarogi kak ya. Nasabah iya koto bicara baraka sitonganna hakikinna adalah isi. Jadi tidak melihat lahiriah. Narekoang kabo lama baraka matan na tawe monroy nareko angka kampo mak baraka
matenang ia tu isa na kampung. Kendaraan mak baraka matenang mulai. Jadi ia ketoma bicara baraka berarti hakikatnya tu tasidi agaga. Tanya iganna. Makanya sa komega ina baraka. Tapi namo cek de ni koma baraka mo. Istilahna tanya kuantitas na tapi kualitas. Iro umuru iya kumakadai tawe umuru mak baraka berarti dena metta tuo tapi makanja ibadana kualitasnya makiro. Jadi dena bicara metana tapi bagaimana kualitasnya. Na yaokko ilalanna atu tungal linota na rekotomelo mak bicara baraka hampir semua ibadah angkai nafsurona pung Allah Ta'ala si bawa nabita itu nilainya selalu berlipat ganda. Tulimega nilainya tuh. Maka dari pung Allah Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Ia kopi gau kici di deceng nawala ipuang Allah Ta'ala itu dia mencaji 10. Bahkan angka ibadah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi angka ama-amala ipigau cik dimi pada kotomat tenang aseh si batu mi ase itanang nenrek mancaji sito yero sito emak buah matake gangka 70 bahkan 100 bijinna padahal si dimi itanang. Nah ina tu namanya Pak Galu biasa mak dareke nah sadena mega hidupah padahal si pante mina pano na talukaru na dupah na dareke na sadena mega padahal si pante mina pano iya kene talukaru tapano na si pante minta dupa napakiwa di madareke iya ko si pante tapano tadupai 10 karung aja lalu tak dareke maka da cede mi dupa pak cede minta pano. Jadi sebenarnya narekotoma bicara kualitas ibadah yang paling pokok berkaitan dengan kualitas ibadah emak dupa-dupang angka oko sampajange, angka oko pasidakai, angka oko sikiri angka to oko puasa. Jadi angka tu puasa pak, siesomi ma puasa, liwat tandrena nilainya. Macawe inakan nanyaro, nanti pada 9 Zulhijjah. Ia ko po ite oko Arafah. Apuasa ki yaro asona. Disebut puasa 9 Zulhijjah. Maga palana yero 2 tahun dosa na susu. Jadi 2 tahun dosa ta na susu pong Allah Ta'ala na reko tajama yero puasa aserae Zulhijjah. Tapi angka to tu oko 10 na Zulhijjah. Angka to arwana. Ada juga 8 Zulhijjah. Yero 8 Zulhijjah sitongan disebut hari tarwiha karena pengulutan Nabi Ibrahim ipanipi untuk makarobangi anaknya ragu-ragu ngopi sehingga di 9 Zulhijjah kembali bermimpi dan 10 baru dia tunaikan. Iya tuh naruh dasarnya atau makaroba sitongan tapi ia tuh perintah karoba Nabi Adam mopa anak mopa Nabi Adam naik perintah kami makaroba. Itu Kabil si bawah Habil. Cuma demi nak gere bembe. Tidak memotong lembu. Agak pale. Nalami yaro domba. Napa natila ko tangana lapangange. Nataroy okoro. Kabil si bawah Habil. Napa nakanay patir. Mana mate. Itulah yang diterima kurbannya. Itu dasarnya poloko anaknya Nabi Adam. Nanti Nabi Ibrahim engkana perintah disuruh gere anaknya tapi digantikan dengan binatang magai
nasaba itismi ko po Allah Ta'ala keimanannya. Jadi ya komeki mabaraka atutungan tak termasuk ibadah yang paling bagus itu dilakukan berkurban. Maka roba apa maka de jarak tu ibadah pak malasi terima pahalana ya ko sampajakan masih ditunggu. Tapi ya karobai maka dari nabita de panamiti letu tanah darana ya tolok kolo ya karobangi letu memang ya palan ko Allah Ta'ala. Makanya komelo imak gere karoba tawe usahakan hadereki milau dong narek komelo ni nagere ku imang saping. Ka biasanya imang gere ini imang biasa gere. Jaramu patau gere ikarobana. Jarang di dena mereka ajak kama mitau ki kada salah-salah kamai. No? Pak ye tu kotoma gere karoba iero olok-kolok melo ia karobang ipangolowatang menghadap ke sebelah barat. Kemudian kanannya di atas. Ipun riawai kirin. Ia kotoma gere makanya ia ko sapi tu ia ko tenangin apa sakna ni gere. Ia ko bembe tu dena lepan apa sakna. Masuk mutama langsung ako ia ko sapi ia ko tame lepat tu cinampa napa masuk. Ia ko tenangi nama kanja tu igere. Ko sapi. Ia ko masuk inapa sakna napa igere dena sempak tama de tu nak bau dagingna. Namo tu bembe makotoro. Jadi tatajangin masuna napa sakna napa tagere supaya dia nak bau. Tomak gere bembe. Cuma ia tu tomak gere ia tu lalengan rena si bawa dua pas sepi na kiri kanan mesti petu ya tu. Tapi angka tu okoro sampin na buku alona polokwe buku ada itu dari apa istilahnya itu yang langsung ke otaknya. Tapi engkau tu manipi dua malepam itu aja tapat tu ya roh. Nasaba ya ko patu ya roh ya konanre tahu ya tu nama dari jamba-jamba teh konanre dagingna. Makanya dilarang diputus itu. Maria semu itu monro. Okumito na alona bukunna yase. Jadi hati-hati tuh Pak Gere aja nak kada matareng bangku na patar hilo ko cakun na yase. Wah itu bahaya. Nah, paham ya? Jadi ini penting saya sampaikan. Nah sama kadangkala makoro Pak Gere ki deni anero. Jadi itu ndak boleh diputus. Jadi okoi miro lengan rena si bapak sepi na dua tuh kiri kanan. Nah itu yang harus diputus suratnya itu. Kemudian ia ku pangulutai mantasyapi na bismillah napa masalawa napa masahada. Napa teru tu bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa nabaca tu bacaan Pak Gere bismillahi Allahu akbar. Ia ko sesa maka bami bismillahi Allahu akbar. Ya bami re baca to magere. Jadi ia ko dega tau gere rangi idi bana gere. Anda. Nah, cuma makanja ko imange nasaba majetah disani maka ada pelagi ko karoba. Jadi kemudian ia ko to makaroba Pak. Mega mo kaje tau makaroba ko. Mega Tasiaga sapi biasa kue. Lebih 30. Oh iya. Jadi ya koto makaroba wadit tusi di bembe satu keluarga. Itu boleh. Paham ya? Ci di bembe si di keluarga. Tapi ci di mia setama. Peko carana baraknya.
maka dia bembe wakarobangi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Itu bisa. Paham nih? Jadi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Nasaba iro nabita maka dai haza min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kau makan robai. Tapi dia nawat di makada. Misalnya tepu Muhammad Yusuf yanu. Dia cocok. Iya roidi tamai asatta kita mendapatkan sunnah ainiyah. Iya robene tak sibawa anak tetap mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham nih? Jadi ya kau makarobaki asat tak natapatama tapaccio ni bene tak sibawa anak tak. Kau ya miro mampu. Tapi ya kau saping kan 7 nama. Itu asam. Itu standar minimal. Iya nak pitu asang wat dimo papaccio tahu. Bahangnya na paccio ibenena si bawa anakna. Jadi makanya ya karobaku untuk aleku, istri dan anak-anakku. Makanya tasik dia sapi wat di 50 tahu cuma pitu mi asam. Dia wat di lebih. Aja na takada. Ia tahu ngayak makaroba, tahu pema baineku aja tapaccio bawan nih. Aga ko mati. Dia nadapi tahu pema. Makaroba na dia na tuh. Makanya diikutkan kecuali ini standar minimal. Di atasnya boleh suami masuk, istri masuk, anak-anak kita tetap dimasukkan namanya. Jadi misal nasi di samping, abeneta, aleta, anak tatapatama, kamu pabarak na 2, wat di tapaccio tahu. Jadi wat di makoro, tapi standar minimalna. Palicek de, yang dari itu si dia asang adalah denas susuarana ya. Satu. Mestinya ada mik jepiknya. Satu. Jadi wedding ipaccio keluarga. Weddito si di sapi si di tahu. Weddito si di tahu 10 sapi. Weddi si di tahu 50 sapi. Makanya Nabi Ibrahim pura makaroba si sabu bembe si ratu unta. Jadi ia ridi padang kasapinge megai sapita aja na napi itu tahu tama seni. Mega tu padang kasapi na bagi pitu topa. Aja na tamasengi. Nasaba iya ro karoba de gaga standar maksimalna, standar minimal nih. Jadi kami na cek kami na mabicu karoba si di sapi pitu tahu. Ya naro kami na madodong. Tapahan nih. Ya se na yaro tamasang isi di sapi. Ya se na yaro 2 sapi tagere. Pasannya Pak Desa mestinya 2. Iya. Jadi ya ridi tahu mampu pada misalnya bupati. Wadi makaroba di setiap kecamatan. Nakiring isapin nama kadang kasapin na Pak Bupati natin lokorohe. Si diokorohe. Itu boleh.
Nasaba ia sange berkurban agagalai gere untuk mapakacawe ale lauri puang Allah Ta'ala. Minimal na onna degaga batas maksimal na. Iya, tapahang ya? Egi mega tu tau nasa wae rogi ki, de na rogi. Maka de ule mak gere saping ustas. De ule tama pi tu tau. De ule mali bembe apa masoli pia bembe. Aga peta punai. Manu na tagere. Manu na tagere. Tapi iya lo manu gere ini akan untuk mapakacawe ale lauri puang Allah Ta'ala. Karoba mato asanna menurut bahasa tapi denas menurut syariat Islam. Nasaba iya rosa pingemi apa ini ajena tapi mereka tahu riolo nakalangi nasa apa ajena dua manuk nagere. Maginan kas manuk kode tu le mali saping, deto tu le mali bembe, deto tu le tamo korong. Supaya angka agaga takarobang di bulan istilahnya mapak darah ki iero asoy. Yana tu nak kada tomotot tariolo yang penting mapak darah ko. Ilati meman nih apa iya ko namo manu de tonul le gere inamo bembe matu de tonul le. Yana bembe de tonul le namo saping. Sama Nabi tamakala man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya ko cek dek mo pide nulis syukuru kinamo maega. Ya ko masekke iko kasia si makat di iko sogi. Ika makiro. Makanya di saat itu maka dade jika menukus tas Manila nih Manila to na tagere. Kada iti nah artinya setiap binatang yang disembeli di hari itu demi mendekatkan diri kepada disebut kurban. Ya sekaroba. Tapi dalam istilah sara tidak masuk nasabah apa-apa ajena. Bebek, domba, sapi, lembu, tedo, kan tedong itu unta. Jadi kita pahami. Siaga ni ya kota may matu ulas sulhijjah pak. Isunnakan komeki makaroba aja tatoba aja takelu itu hadis Nabi. Kak deto panatamanya nasaba nape tanggal asik dito kemungkinan itu masuk nanti minggu depan. Jadi ya komeki makelu meki matoba atoba memang ni oke ya minggu magai maka day nabita melo ilanro alemu mitai karobana dan dia dihapuskan dosa-dosanya. Jadi sini nalanro alewe melo imitai karobana. Iya konita yaro menyaksikan korbannya itu dihapuskan dosa-dosanya. Lega dosa ukoi ulue, dosa ukoi matai, ukoi ulue, ukoi lega manang itu dibersihkan. Taruh ni gondrolo malepak. Tapi sunnahnya sunnah tidak bercukur dan tidak memotong kuku. Angkato pendapat maka dade iro olok kolok melo iya karoba denawat dingi kelu. Dia nak dingi toba tapi dia gak tahu apa matoba kan ku sapi di. Nah, jadi makanya upasangi usahakan kalau mampu. Ya mi mampu maka wading ule perak dewa toba dewa kelu silahkan. Karena itu sunnahnya. Maka dia ko matoba ki de tamadosa. Madodo mia palangi lolongan. Nah, ini lah. Jadi komeki masapa kualitas ya aja tato mbak aja takelu kade to nameta 10 mesona pamulai si di sulhijjah latu 10 sulhijjah ya miko 11 di sulhijjah napaki makaroba kan kata makaroba si syukuran atau kai tambah motal 2 hari tasri 3 hari tasri tapi upasang ni mapuasa ki oko arwana ko tullay ya kode tu le ko serana ya kode tu le ruasi ba serana aja to na tandre talau malepo.
Karena itu dihitung satu hari puasa. Makanya ko Idul Adha itu isunnakan deto manre na tolo malepa. Aja mau tandre subuh. Istilahnya boleh pi malepa atau manre. Ya tu ampai hari raya lebaran Idul Adha agak diperpendek waktunya. Iya, dena malampe. Katok bana dena malampe. Mega tutu tau makatok basiasi tengah. Nah merewat tay magere karobah. Nah iya. Aja nama lampela dah. Dan tidak masalah cepat. Ia ko Idul Fitri ipa tengah kiwi. Matandre-tandre pesoe. Namo tate ruapi ni pamulai. Nasaba angka kamma tau depa nasampak maka majasa ka pitara. Nah, ia tosi ko Idul Adha. Ia natama duhae. Wat ini tajamah. Ia kanjak na ko pole masam paja subuh aja nata rewa. Onro di masih kiri ko masigi. Kogi mo ko gila pagang ngelo ko ni onro di masih kiri. Ia natama waktu duha pamula ini. Na masam paja katokba selesai rewa ni. Itu lebih utama. Jadi Pak angka tahu maka Pak cuma makanjak itu narikut dio sunnaki napa lau malepa. Angka tahu makanjak ajak tatinro mapamulai labu matanna semalam lebaran letu ele. Iya. Mapamulai serana Sulhijjah ajak tatinro. 10 Sulhijjah malam 10 Sulhijjah ajak tatinro. Magai tak buka pintu nalangi korok. Dena tak tutup. Nani gini kita umilau dong, tembus pak dongan na itu. Ya kau tahu dena tinro mapamulai malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Sulhijjah, malam 10 Sulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ya kuyaro annang ewan ni dena tinro tawe namate ya tu tawe maka denan rei tanah watak kalena tidak akan hancur jasadnya. Yang kedua memang tadeng. Ya ni pertama kalau bonge tak deton. Itu napake patareka. Annawanina malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Sulhijjah, malam 10 Sulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ada yang menambah setiap malam Jumat. Mapamulai mengaribi dia tatinro. Istilahnya dia to matinro, dia to mak doja bawang, tapi to mak kasiwiang. Mengaji gi, masikiri gi, pokoknya gi pigau. Iya ko makada dewa tinro ya ko pura kak minu kopi inu nih kopi. Iya. Nah, kalau tidak mampu isi antara maghrib isya kemudian usahakan masikiri cakar dulu ada to ngepi na pelo matinro. Yang penting ada amalan kita lakukan di sini. Nah. Ya ko makada demo paule ya tu Pak Ustaz ya patinro na. Iya na pura sapajangi sateme nak matinro palawangan na to na mangaribi isya. Angka sampajango korowat ditajama asanna sampaja sunna awabin. Anna rakanna kupuraki masampaja mangaribi. Ya tapura masampaja mangaribi asampaja sunna di don rakan aja tasalai masigi. Onroki jami sampajangi anna rakanna tak don rakaci di beresalam. Pangupuna sembarang tapi anna mi rakanna akatalumi ma beresalam. Pada koto masampaja sunna 12 tahun ngetana. Ya dampengi dosa 50 tahun ngetana. Makanya kong katau biasa makuras sampajana waktu nama lolo. Tasuro lalu jami ya sampajana. Makanya si tongan na kong mangaribi isa ya tiya. Upadang kada aja na mo ngaji. Kaya sekarang katau mangajo koro. Aja na tangajo koro mangaribi sa sampajangi. Apa detul lekalay apalan na sampajangi an narakanna namota patamma korangi 30 guys antara maghrib isya. Iya. Jadi namota baca 10 gesok apalagi tapatamma 30 naga tamu le patamma 30 juz antara maghrib isya. Kecuali kulu Allahu nagan rusuk. Ya kan? Iya. Makanya
asam paja sunnah awabin ni talai kulwallahu di rakaat kedua tak be ketelu. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun. Ewat dito alam nasrah. Napa kulwallahu ketelu to lihat petemak korangi o korimon rina. Jadi petemak lengi korangi rakaat terakhirnya ya ketelu jadi ketelu temak korata lolongan toki pahala ke lolongan pahala pada kotomas sampai sunnah 12 tahun etana nasa nabita ya dampangi dosa 50 tahun etana kita coba digarek-reke nih 30 kali 12 tahun berarti 360 tahun umur tak dalam 1 bulan narek kota panganungangi awabin setiap hari. Ya nariasang umur maponcok tapi mak baraka. Ah ini nih yang tema ini. Sapa baraka. Jadi aku meki mak baraka atu tu ngeta ya narota jama makna de apa je ya ulai jamu stas talai repah cicatona si minggu. Ya nakawan ni Jumai. Ya kawan ni Jumai tajama ni. Maka na namuan ni Jumai de tu ulai cicatona pe siulang. Cicana na siulang. Ya ko demo patulay cicana na si tahu. Setiap tanggal si di Desember. Jaman nih. Desember pasti tahu pe mata jamay. Ya ko demo patulay yang pati pure tajama cicang. Pati pure tajama. Ako sampai jasuna na pura mo jama ang kay laporo maka na pura nito jama cicang. Ya ko demo patulay cicang pajay nila kutu. Kodeo patulay. Kamakai ka sampaja sunnah pak. Tapi dene yang mana na tahu magala mas sampaja sunnah to? Angka tahu magala ma puasa. Angka magala mas sidakah. Kenro ki majattah. Ya ko si pasidak ka pasidak kay na tagan rusuk ya to na ro. Ya ko depe tanu mas sampaja sunnah pasidak ka na to na. Angka jaminan na tatama suruga matoto pasidak ka. Angka tolalan na tahu pas sampaja sunnah. Angka tolalan na tahu ma puasa. Angka tolalan na tahu masih kiri, angka tolalan na tahu manyamangi ini nawan. Angka mana pintu na surga angka mana? Angka lalan na tahu mapuasa. Na ni samona bita ni sapuang Allah Ta'ala kada denu leumaku jama mana ngi. Maka cari di mana kita lebih mudah dan cenderung ke situ. Angka tahu ko suri masumba na sai idi lagi macipi mana kata wemelo yaleng. Masih kesek itu. Ya nak kada idi lagi macipi. Padahal dero ni sangi mah kada iya ko ya sidakang ya gagay napay malomo dalle. De paje nulet tangi rote maka data tambah dalle ko ya bereng. Maraji mo pa natatulia mero nasa kuramnya tu. Nge, de panulero. Tapi magampamo tu komeki misang. Tasapa igare ko kampong. Angkaga tahu mabassa kasiasi. Angka ga tahu raji mas sumbang o ko kampungi kasiasi angka ga tasapai ga dega. Aja bana tu mabela sapa iya bana rota guri maka maji ya no magala mas sumbang na tu 5,3 dale na mita maji ple idi o ko ni tu mala dasar. Dega ga tahu kasiasi, dega ga tahu raji mas sidak ka kasiasi. Kure jami mete ko pong Allah Ta'ala. Ia kolab di muat berenge lau parewakat oh. Napa nih jarak tu nakannya bala jauh dari musibah. Iya. Ya nang katau makun rumah sidak ka cede-cede nakan nasi bala. Iya. Apa magai angkanya to dale na tahu oto tak angka dale na bengkele ako tu. Iya. Maka magi na polo lahar na otona dale na bengkele emelo na lah. Pak de na tariwi celengange. Malau di sulo rumah sakit mapares sadeje na runtuy doktoro elasan na nama kasoli na waja. Lai senterekin ba matanna. Pure suruh banganga, suruh si waja 200 sabu. Nah dito je bampa-bampa ni watan na si juta. Lai pertama ko komputer 2 juta. Deje kaga makade dito na mereka normal manamo. Pas sidak kaya tu. Dale na doktoro emelo na ala pak dem patano ko celengange. Tetap masuk hak nami mato tahu pak.
ang kami toha na te pwede aja takada anu ku coco ni de o komedi na titi ko ngala taala. Apa hangero makanya ko ile ya sidakaki na modus sa bumi. Macipi dale ta masagena dale ta setiap subuh supaya nilaw doang ang malaikat. Apa iya tu malaikat iya ko subuhi si runtui. Malaikat jagai ko wani si ba jagai ko soy. Angka itu ko masigi si pulong. Ya, si puluh tu masih ko malaikat ko subuhi. Yan na tu ampay mamat tinro na tayo ko subuhi. Apa ang noi malaikat. Yan na tu nakada nabita salat subuh adalah salat yang disaksi ke Allah Ta'ala. Inna Quran al-Fajr kana masyhura. Itu sampai jas subuh na saksikan malaikat. Mega mo pa sampai jas subuh ko. Iya. 5 baris sih. Hah? 5 mimon rin na imange. Iya komeki sapa selang lauki ko malappa itaw. Malappa ite ko sap selang lauki ko malappa ite ko lapangangi. Ko salat ta sapa. Iya mi ko tau matappa ta sapa lauki masigi ko subuh. Iya. Siya gan na tau ko masigi ko subuh tau matappa ko tu waiga. Di ko meki runti tau matappa isa na kampunge yanang katau sogi o ko masigi ko subuh isa na kampunge itu. Tasurun milaw dongan itarima don na itu. Iya. Tau sogi rajin law masigi. Tau kasiasi makoto rajin law masigi makanya tisuro milaw dongan. Yan tu ampay ko jumai to sapa agagan nya sidakang sapa ki tau kasiasi. Kamu tau kasiasi ko kampung di? Ha? Angka. Degaga. Tau perri di kapa maega? Si salah tu iya ko tau kasiasi macipi memato dale nakasi. Degaga na lepasidapi. Iya ko tau perri angka motoro na melo imangoto. Yan na tumakay ka. Yan na to 5,000 surat katarang kurang mampu. Pano kantoro desa. Makmulawa lo tarima BLT. Tau perri itu tanya tau kasiasi. Madarikin. Madari lalu tu makanja ibolana na rode na tarima. Nang kasih bantuan nang kasih. Yana na nang kanaganda bantuan pak apa tahu perri ni mai katanya tahu kasiasi. Iya ko tahu kasiasi dia memato gaga. Iya ko angka hajata angka lasatta dena nulle doktoro angka tangan ni sapaki pitu tahu kasiasi. Tasidak kaibi dengan 2 unsur. Bisikui gisi bagol lakasi napatataridi 20 sabbu napatalemia roto kasiasi pitu tau kasiasi tasidakai ko jumai napatasuru milaudongangi maka dena bitta 7 orang miskin berdoa yang kau sadakahi dari Jumat mengalahkan 40 orang alim 40 tau pandri tatasuru milaudongangi ya se pion nak pitu tau kasiasi. Ya kong kahajata. Kong kahajata. Misalnya aga hajata. Kadang kako angkala satta angka tangan ni doktoro atau angka cita-cita tak. Siapa nih? Tapi tanya tahu peria. Tania tahu kasiasi. Angka toko kampungnya. Dia nangil-ngilau ya tuh. Tapi memang keadaannya tidak memungkinkan. Ia rota tulung. Seorang pemimpin harus dekat. Ayan na to Khalifah Umar na alin ang mesang igandong yung lobola na tao kasiyasi. Kalau kepala desa atau lurah atau anggota dewan nang kamu tahu kasiyasi isang ulang-ulang alin na lo bawang ya gagal lobolana iya tu kepala desa mako itu pak malomo itarima pak dongan na. Iya kung kasusah noloy magampang ipalapak boleh susah. Karena malaikat selalu menjaganya. Iya ko tahu sogi aja mau tahu hilang ibulan. Iya. Iya mo
Dakati orang miskin, gembirakan hatinya supaya napaturungi barakah ipo Allah Ta'ala ko kampung. Iya kodeni endre ki bolana tau sogie de tu nama marigaga. Tapi ketika orang miskin tidak didatangi maka Allah akan murka. Itu bahayanya. Jadi yolo ki lo bersilaturahmi kok ketau kasih tapi mamula ni tak balik mako di mapak boting ite angka onrot PAP tau sogi etamo koro kaman tau kasih imundri deto nak koro ko mapak boting ite ko kalau saya jangan Pak ajak lalu iya ko mapak botingi akibu aki tenda terowongan ajak na tapi tamu PAP dengan tamu biasa pada kedudukannya itu tahu pelewe na sabak tamu tamana ipakalap di mita mutta iya mina bahaya nareko angka tahu dua mas sahabat ci dimanci pajaba ci dimanci jipak dara nama sama tama ikan dimeta bawa pak dara ipatano koro onro masage monrama biasa napa ipatama si bawana sahabat nama pamulai bicu nama sahabat pasti majanya wana yona ni kana sabari ini yang tidak orang pikirkan. Makanya tiap kalau kak botingnya, mandari kak makire-kire, mandari itu dewan rewak dek, magi jarang ngak tu mandari ya pak ko boting. Nah sabak ya botingnya bita ko kampota, ya kalau mak balance indok na botingnya mak kadani catak mui jolo, maka agar dia nak barakah ya tuh, nah catak mui jolo. Tanya indran apa dini risang mesti nama kadaki okirang nga sinin na ya walewe tanggal seko acara aku tanggal seko piwaja itu baru utang ya biko maka dicatakmu jolo degaga perjanjian itu haram hukumnya sebenarnya karena dia tidak ada akad jual belinya hati-hati ki makun rayi makumo garo itu nak korok kue, makwa. Aja na nama gaya lada, kung mapabuting ibu. Aja na niya ali rutin day makai lupo takarua pulo na jutay waja. Napasa ni korewengi natatay ni korewengi. Iya. Arua pulo na jutay waja na dito kan nakataw tamut taman rin ang tulicing amak ko dito gaga. Manre cukup mi bencongnya mi menyanyawana iya coba gare arwa pulo na juta alabani tenda 30 na juta tawaja nang kamu pa 50 juta soro iya ro 50 juta tatarangon yana kana pake mamodal aku pure buti iya gaya mi bawa maputo masilpi arwa pulo na capu pure mapabuti sila da rekengin renah. Pure na rekengin renah na buka apa soloe na catak mana ngasan atau soloe. Na sa sikit payani 50 sabu solorang atau na buting anak na 20 manisabu na solorang. To 5 kere-kere mani bawang. Di na baraka. Iyamanan na to namay ka masala makokoh. Mapamulay anrewe de na baraka. Keluarga mabela pule baraka. Ingin namanya masalah, warampara deni pasusaka na ni Andre tetap menciji masalah. Loki mapengajian makoy na yala 2 kotak, namanya tu masalah to. Iya, pak angkat tu mako, nasa tak kalamun. Sidi mi halala, pinalay 2 haram itu. Tererewai lo bolatan Andre anak tak, dia namanya mainga. Yampara napa dipedek bata yuli ustaz se warungin namo je kompresor di warung ang ide to na maingat tuh na anu masalah nandre deto gago ko di loki botinge makoto malau di sulo bolana to li pari kompe bepa iya mega kurang mapaboti bali boleh kemana panen aku boleh di parewa pura tali sate mana sangka sana
Hati-hati. Ya kau mati matu nadena rewa iya tuh tertunda masuk surga kecuali itu dikembalikan. Apa sih lolongan ya Suri Mondri? Bayangkan nih, angkat tahu di pakala pakaroma minal todokan ngisi lepang sapi di pakaromana tahu nasaba angka daging oku isina oko Suri Mondri 500 itu tertunda tama suruga nasaba nasapa iya rupunana darat milawi halalana di pakaromana. Maga pa di capak lokana tayo bawang. Daun lokana tayo bawang. Lauki pasae maco balase, coba mana degaga yelli. Hah? Deto na kau aja maka berarti dia nawadi maco bostas wading. Mencoba makanan itu boleh, mencoba ketika orang jual boleh, tapi ada syaratnya. Dena wadding idi malangnya leta. Maka da waddi gai coba, kada wadding ipapala ilimay maka datalena pe ucoba. Alena pe japurang ina panaleni. Dena wadding idi japurang ya lewe. Makomoro bateta macoba. Masalah memang iya kota macoba aja na idi malangi aleta ipapala ni lima ni podak kada talena pe ucoba inapa na japurang itu yang halal aja tak kada dicoba di kota panakaru ni mako nama kapal 25 na ini perlu saya sampaikan. Asaba andrewe tamako watakale kullu lahmin nabati min pannaru olade. Setiap anu harange tamako watakale tatta ya pinaraka papacing. Itu bahaya. Kemudian angka to penting sampaikan sebab ia macawe ibadah 10 pertama bulan Zulhijjah sitongan napa mapamulai si di Zulhijjah letu 10 adakan kegiatan ibadah istilahnya duha ke istiqamah, sholat malam ke istiqamah, pasidah ke istiqamah, dan ke 10. Sebab makanya tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ya kung kataulaw mamusu barakna ko Palestina. Nabawa waramparan nasi bawa alena law mamusu namate koro. Itu baru sama pahalanya bagi orang yang beribadah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Makanya ya kotame matu ulah Zulhijjah akibani ibadah misalnya pas sedekah setiap hari atau mapanreki setiap hari. Si kanjana si tongan na puasa ki. Berpuasa kemudian memberi buka puasa. Sebenarnya kan walayalin asar 10 toh 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram disebut hari Asyura, 10 terakhir bulan Ramadan itu 10 Ramadan terakhir karena di situ ada Lailatul Qadar. Itu 10 malam yang istimewa. Talutuh nyero. Kemudian ia komeki sapa baraka kan pana saba asi di si dia ngengewe. Lawalengi forma baraka mapamulai niwi pamulai matu amala 24 jaya walengi ya kuya de tu le malai makun rutongangi ya kom waniwi usahakangi odepe tas sampajat tahajud aja lalu nadeta witir ia kodeta sampajat tahajud aja lalu nadeta witir apa ia tahu mat tahajud rata-rata ma witiri mana moto pak ia nas tahajud nate pasti ma witirinya pak biasa nama koro tapi ia kodepe toto mas sampajat tahajud padahal nak kuraki mas sampajang isah asam paja sunnah witiri ni mani kopurani mas sampajat sunnah isah awitiri ni wadik yang penting aja tawitiri sebelum isah. Iya,
Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Betul ngana pura po masam pajangi sana pemawitiri. Apa angkamu pasam pajaja na pura mengeribi. Pura pisah. Magi na to mawitiri. Na jamingi po ngala ta'ala pak bu pemawitiri ki. Maka dan nigi tau mawitiri. Pasti dia adalah kekasihku. Disemesangnya kekasih. Wali. Ia mawitiri moki tamate ya tuan ni mati sahih. Maka dasian rakan telu. Biasa kau mawitiri ki telun raka gak? Iya. Langsung telu atau 21? Iya. Kayak kami saya pakai. Langsung telu atau 21? Iya, 21. Oh iya. Angkat tuh jami langsung telu. Ayo silakan. Ya kau 21 kan cuma harus dipisahkan niatnya. Usolli sunnata minal witri rakaataini. Ya perlu si rakangnya matu usolli sunnatal witri rakaatan. Jadi aja tak kada usolli salat sunnatil witri rakaataini. Tak boleh. Unia kangi wakate masam paja sunat ganjil 2 rakang. Salah-salah itu. Mau tu malaikat malah saulutok. Sama nang kaje ganjil na 2. Nah, iya ko yero 2 minal witri rakaatain. Iya ko deta pakai karbani wakate masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena puang Allah Ta'ala. Nah, iya peromatu si rakangnya napaki maka wakate masam paja sunnah witri si rakang karena puang Allah Ta'ala. Itu aja tak kada usolli salat sunnatul witri rakaat ini salah-salah itu. Jadi ya witri makanja kota jama meman nih. Kode toto masam paja tahajud tapi upasangi ya ko angka tahu madarri katulu-tulu makaleleang biasa mimpi buruk awitri memang apa matin. Apa orang yang sholat witir sebelum tidur pasti tidak mimpi buruk. Pasti. Nah sebab dia naganggu ijing. Maka dari makun raya wa mawata tustas. Foto halangan. Dia mungkin masang pajang witir iki. Angka carana. Tabaca bismillah. Tapatung ke jari 5 tak. Tabaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Napa ya berungang ko pala 5, napa ya 10 ko takal, napa tabaca bismillahirrahmanirrahim. Tungka jarina 5 si bawa ajewe napa itanra kupusi aka cicam. De nakan nakipat di sanga makaleleang. Jin juga tidak bisa mengganggu. Denandri api bolana yaitu teh memalkangi itu dan pencuri pun tidak bisa naik ke rumahnya. Itu barakana. Deto tu na lelempak bolana kecuali ku wirisalo emak bola. Itu dalam kitab Fathul Muin itu dijaga barakanya. Maka dari malam pelak dai kalau panjang tapatami Pak Jalok tak. Tapi tangan kanan ya. Masukkan di langit-langit, goreskan tak juri lagi mak. Napa mapamulo ko posita toki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jingnya tu temuki ingi itu kuatak kalena ko mimatin. Kung katau madari rada sama dari naganggu ji surubani mokir. Kung kanana madari tarita ngabani toki mapamuli ukuluna toki no layawa. Aja mo na spidol tapakyagi Pak Jalok tanah. Iya. Nah, itu. Pada be ko to matin ro makadawe mitaw apo kaje. Sakada pe ko carana moto. Biasa kan orang pakai alarm. Ada alarm di dalam Al-Qur'an itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lepani napa tatepuh tate siaga tamelo moto. Itu alarm itu. Iya. Apa lah nih kah? Depa. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu suratul Kahfi. Ya.
Ia ribaca napai tepu meka moto tetek sekoe. Maka daki tetek telu liwat telu detik. Pas itu pasti tak buka mata. Dibangunkan itu alarm langsung itu. Dia betapa lagi? Makun ruto sedih. Ini tadi sholat witir. Kemudian usahakan nareko melo melo itama subuh potulle mas sampai sunat taubat ya sampai sunat taubat. Iya kode tulle istighfar bawan. Kau tu baca makan jalan dia baca. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu apa? Tabaca iya namoci cemmi. Nah janji pong Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi. Lagi podangi ale malabina Nabi taku pong Allah Ta'ala. Podangi ummakmu Muhammad atakku. Iya kona bacamu ya pak dongengi akaci cakuan niwi. Namate ya tuan ni. Iya jamingi pasti okui surgaku monro. Iya kona baca cicang ya pak dongengi kosoy. Namate ya tu asoy. Iya jaminanna. Okui surgaku monro. Ia napak doang ngepateriwi iblis sampai matanya bengkak kata Nabi. Apalak lalu ya ropa. Itu yang disebut dengan sayyidul istighfar. Aja lalu nadi tak apalak ya ropa doang masalah makalak daya. Tanya Nabi tak jamini puang Allah Ta'ala langsung jamini. Puang Allah Ta'ala langsung barakaklah daya. Iya ku iya tapala insyaallah ada nungi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Magai malampe de tatane ustaz Google ya korewa kimatu lobolata diketik sayyidul istighfar. Pasti menre. Sayyidul istighfar. Kakatibani sayyidul istighfar. Aja mo tapak bicarogi maka pengulun na istighfar. Dia itu menre. Takati sayyidul istighfar itu akan naik. Ya naro tasuri apo tamukiran. Toki bahasa Indonesia ina patapa ako de tapalai. Toki ina patabaca. Patangasong itu tabaca. Insyaallah wadini tapala. Iya. Tapalai paru. Makanya ya kung anak beta siya mang kalinga baca ipodangi pada kode nang kalingay inamuya miti bacang. Namuya ti bacang. Iya. Tapi sitongan na ko anak tu siya mang kalinga baca yang paling bagus itu surah Al-Kautsar. Napai baca ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Napai warung ngasara. Iya. Ya ko indokna makanya ko sujud terakhir tilodongang ya nak tak. Ya ko kana tak ko pesantrennya ya ko wani Jumai kiringang suratul Fatihah. Disebut namanya ilahi wa nafsu wa jasadi, kemudian disebut nama anak, kemudian bacakan Fatihah baru minta berkahnya. Itu amalan ketika anak di pesantren. Iya. Kamu nak tak masih kalau pesantren? Kode gaga saling mengirimkan Fatihah. Lakai tak kiringan Fatihah. Beneta. Nah kada dia pernah mati ustaz. Dia memang na mati. Makanya makadaki ila ruh. Iya kau mati makadaki ila arwah. Paham nih? Iya kau tahu mati ila arwah. Iya kau tahu tu ila ruh. Dia kiringan Fatihah. Jadi ya kau melo ike dosa lay risa makadain ka masalah ya. Iya, karena si sambung, karena ruh itu bersilaturahmi. Besa mo tak kiringan Fatihah lah kita bu. Denam ka. Ini itu saling mendoakan. Iya.
Kemudian sampaja sunat subuh aja tau ta salai biro oku itu monro goncinna asala makange lino aku sampaja sunat subuh bahkaya tu sampajange wat dingi jamai monrin na sampaja subuh ko tuli jamai na takot matangga moto wat dingi kaba iya komelo ki manyamang dena kan nai padi utu alam nasara siba alam tarakai papangupuna dena kan nai padi utu siba padilaka masa paja sunat subuh iya kociaki nakan na petang namaja alam nasara raka pertama liila fi quraisyin raka kedua degaga tau majasi pawat disolangi papa salam sampaja subuh ajak tasalai masigi eko dena masiang pita nae napaki rewa supaya malomui dalle yurusu ya kong kagaga isi yurusu cinampak na selesai ya biko mapatamo pita nae na torewa na pusay toki tu jama lino ya na tu na mandari de na melo madece pakalinonge na sabak mapatamo pi pasangi jolo malaika rewa napaki rewa lo bolata na laporo kiu kilo na pongalata la makadang kamu pi ko bolamu tu ya na tu nakada to motot tariolo aja mu rewa ko pusa mopo mage na pusai ko jama-jama ya nang katawang iya sinajama ya si salah-salang ya sinajama ya si salah-salang suri pakanjaki sampaja subuh na nonro masigi masikiri masiap pina pamasu malomo tu layo torokat tu dale na ko pongalata dimudahkan mega pawita papa sapa de panano pas sampaja subuh na lari na beda to kako ajo gagadi asam paja sunat duhaki patan rakam minimal supaya dia masih sapakalinota duha patan rakam minimal loro asara mangaribi isa iya kodalle detono komi duha dalle pa oki duha monro kodalle iya ko sagena ngong papenat ding oki loroh iya ko inra deni rule waja oki asara makanya kong katau mega inra na denu le waja isuju pacapuran na sampajang asara itu rui mangilau dong na bukarang pintu ko pongalata ala pintu reski iya ko maselang dena mega na waramparata angkana tamasikola na mega yung kosoki na dena siaga pole dale suju pacapuran na sampajang loro itu rui mangilau dong insya Allah napak ganda kang pengalataan dicukupkan itu aja tamaselang ya to si kong katau to lipat dirangi ati to lima siriati kuidi suju pacapuran na sampajang mangeribe to roi mangilau itu akan dilapangkan hatinya ya miko na pusaiki jama-jamang sinin ne jama de gaga melo 7 suju pacapuran na sampajang nisay to roi mangilau dong itu barakah na sampajang ya mikong kagaga yurusu na cia selesai desa kali pamula pole kegay suju pacapuran na sampaja subuh tunri mangilaw dong aja na lepaka ngilila atau ati tapake na bukarang ngilala pengalataan karena tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud tapi aja tangilaw na reko angka mopi itu hakikinya iya kotak deni pakira-kira di nota puang Allah Ta'ala menionrui mengiringaran atau kanya titilaw yan na to nakada masih di piatay na puange na pamangilaw alina mato mangilaw alina mato nonroy yan na to na masuk yan na to na mega tau salah paham nasa priyasang alina mato milaw lana to ilaw kan de na paham ni apa iya tu tawe ya ko maringarang ilaw ripuan na tak dengi alina ya kuning ngerang ya lena tak dengi puan na kaya kabat tu makanya ki mangilaw narekui patat dengi alewe angilaw ni ya na tu nakada tau pandrete patat dengi pakira-kira linomo napa ko mangilaw dong ya ko masih dini atay na puange angilaw no tapahan ni ya matoto ko makadai angkay na de inangka ya sange maringerang ya ko dena maringerang ya ko maringerang dena maringerang usan itu kapan ya sange angkai nade ya ko mungerang ipuange dena mungkin mingeral yang tapi ya ko mungerang yang dena mungkin mingerapung ya na tu masuk na angkai nade de inangka papahan
Ya ko deta pahangi makundro tongang. Namo dito masampaja pak, namo ipapala lima yaitu ampai ko tomilaw dong. Kajigarisi na lima pak. Ini ada garisnya tangan. Makanya tu dalam ilmu hikmah, makanya tu ipasilepo yero, ipasiruntuk katu garisina itu keseimbangan. Pasilepo yero, pasilempu. Napa to mangilaw? Angka tu garisina. Tapi lempu yero, napa to mangilaw? Itu dalam ilmu hikmah itu. Magi yero, 10 arwa, iya arwa pulo nasindi. 18 tambah 81 itu 99. Itu asmaul husna. Pasiruntu ila palang asanna po Allah Ta'ala, napa ko mangilaw? Deka agak tahu garisi na liman na. Tahu salah itu ko deka garisi na liman na. Angka mana? Dan itu nilai angka. Ini kan cukup 8 angka Arab. Ini 1. Ini 8, ini 1. 1 18, 1 81. 18 tambah 81 99. Yana tu nak kada angka asanna tu puangnya ko alemu. Iya Allahu alif lam lam ha, makanya yaitu kotomilo dong ini di yaitu kotomilo dong kamaki itu kan lapas Allahu malapalat tuh ini kuncinya. Iya aja botan mau aja mau itu kuncinya Bapak sekalian. Makanya puji-pujian supaya si tembus ki jolo. Iya kotak deni pakira-kira di nota manasa ni mangolo ati lori pong Allah Ta'ala ipahadere ilaw. Makanya iya komelo ki mangilaw ancaji ata ki jolo napa mangilaw. Salama de tancaji ata aja jo tangilaw. Gitu. Kapan menjadi hamba? Ketika mengakui Tuhannya. Mengaku nih, makanya iya ko mancaji atai tawewa magampang. Itu jalurnya. Pada mikong kagaga isuro ki dongi, pasi sumpungi jolo, iya nasi sumpun na. Namo dega baca atau ati bawa tapake mapangolo langsung. Iya, makom itu. Yo pidi lasat kami ngarap mana kemana Jokopat di utu astagfirullahaladzim utu nami tu lini ngarapat dina di ngaragin tuang makanya setiap mau berdoa hadirkan dulu yana tu maka dan niga mengilau ke gaya sepengilau itu yang beda bahan nigang kaya roh si jana lebih macaram kapang oh iya tatik serani. Kemudian saya wasiatkan ya, kan ini amalam 24 jam nih Purawalengi. Aga tonroi istilahnya ibadah aga tonroi matinulu rajin. Iya ko sampaja sunnah, ya narona tajama. Iya ko pasidaka waktu tuh makanja, tapi enggak tuh pasidaka makanja lada. Iya rupa sidak kaya di naga yasik na nasang tau pandrita di naga yasik na kega tanya ini tentukan tau milaw pas sidak ketentukan kega yasang katau milaw sumbangan ya lengi goncingon ro dita katau milaw sumbangan kada yang kaya goncin yang katu di kukurlonong wala iya de patulay Pak Makaraki dia mana kena capuri. Ya kode itu aja tisangi makada siaga tasubang. Ya ko lalu cilengangi tatutu imatata talai dita aja titai makada di siaga. Tapangulo ko pongalata la kade di bilang nga po. Makade pongalata la nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga deto bilangan yu parewa kami. Iya. Yo po ko igatang ini sorope matama. Kami ka makoro.
Nagatangi di 100 sabu nasorong be matam. Nagatan di 50 nasorong sitam. Inatan niya di 5 sabu. Iya, nasa ni salah jepu. Kemudian atau angka pasidakka diniris sama kadaniga sidakkai. Iya, angka pasidakka diniris sama kadaniga sidakkai. Rahasia. Barak na idi tau sogi angka sikola macawe o kumanya sikola pondok pesantren atau tahfiz. Tapodangi makadang kagana yati mo ko tu makadang ka. Makadaja nang podang asanna aja tau mo podangi makadaya sumbangi. Angka di ya pemongkoso ke sikola nagangka selesai. Tapi aja mu pasiruntuk ka aja tau mu podang makadaya tahun na. Orang seperti itu kalau di padang mahsyar langsung dijemput oleh malaikat kemudian diantar ke tempat yang istimewa. Iyo pomega makopa lay jiji anak yatingin napai foto napai bagian. Tak 20 sabu isa na. Tanir. Ya komelo ki ialeng ijempu khusus di padang mahsyar. Maka mau pitawe jokan aku tanangi maka dengken nak yanu itu hadis. Fulan bin Fulan tadi jalan bersama kita. Maginang katat deng. Malaikat datang mengatakan jangan kau cari dia. Dia sudah dijemput khusus dan dibawa ke tempat yang istimewa. Niga tahu ya ro, tahu mas sumbangnya denis sange maka dan niga tahu na sumbang. Takut anak banyak kuburun nak kagak ayati mo ko tuangka. Siaga pakamajana seko aja nu podanga asanna. Aja tomu podangi maka dia malengi. Transfer kan setiap bulan. Ko 300 misabu setiap bulan 300 sabu ko 200 sabu setiap bulan 200 sabu. Aja ta podangi gangkat temma aja ta podangi kada ya tu mongko soki ko biasa aja. Da usah tahu aja nanti tai potona magai. Nanti di hari kemudian itu akan menjadi syafaat khusus. Itu kuncinya Pak. Dia nama rajin. Kau pasti dakah. Maka dalam ya tu dia tule ustaz. Dia tule masam paja sunnah. Dia tule. Aga napa le? Sikiri. Sikiri. Aga sikiri. Olengi sikiri magampang. Angkat apa sikiri aja tersalai. Nomor di salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aja tersalai. Maka dah siaga pokok nasa banyak mungkin atau kutulai tasiratu kopuraki masa paja perlu salawat. Yang kedua istighfar. Maka kena astaghfirullahal azim kami nama ponco malampe-lampe astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaik. Ya ku maka namu itu malampe mopi akan bani astaghfirullah. Malampe mopi kaya ro. Gangka maniaro. Dia naga astaga. Angka mau imunrin na yaro, tanda astagfirullah, tapi cukup mengatakan Allah. Wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan kongka tau melo mate na dena nulek baca la ilaha illallah, namu Allah menina pala-pala. Allah. Nasabak bahaya ko makadai la ilaha namate degaga puang. Itu bahayanya. Makanya di ulama tarekat itu makadai ya ko maponco di napasak na tawe. Dena nulep palati sikiri na la ilaha illallah cukup lafaz Allah. Nasabak makada mutipu Allah Ta'ala wala zikrullahu zikir Allah akbar itu besar. Makanya kalau dari kemudian itu dicari di kalbunya. Adakah asma Allah di dalam kalbunya? Ketika asma Allah itu masih ada. Maka dia adalah hambaku kata Allah. Makanya mega tu patareka itu sikirina Allah. Nah sebab zikir Allah itu tidak bisa dipotong. Namo talaga palangnya tatati puang Allah Ta'ala. Nah jalok talaga lipu maka dia lillahi puang Allah Ta'ala. Talaga lipu si balam maka dia lahu puang Allah Ta'ala mopa. Talaga alipu isi balam ian dua maka deh dia masih Allah. Bahkan tapoloy itu masih Allah. Makanya disebut lafzul jalal. Makanya kupuraki masam paja subuh na malam-malam matapa ecengaki. Lokulangi yakka ulwe napa ipertabal Allah.
Namok kapitu mi atau ke-10 sidik. Kalbu akan dikuatkan kembali. Itu yang ketiga. Siapa nih? Telu nih. Napai 2. Solawat istighfar. Kemudian angka sikiri kutulai amalkan itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Taplair. Nabi janjikan orang itu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Dan kelak saya akan menjemputnya dan menarik tangannya masuk ke dalam surga. Itu zikir. Taplair. Yana riasa sahadat pamulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapalah. Kemudian yang keempat sikir. Odega gatulle malayaro de toto masalawa de to nata istighfar de to nata apla raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Angka sikiri napake patarekae tapi jarang. Biasa diukumi masuk mutamai minapas ipake atau jongkana jadi Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya kitare inapas saya baca Allah, ya kipasu inapas saya baca Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya ko yakka dia tahu baca Allah, ya ko yakka dia dia baca Muhammad. Ya ko joka ki, ya ko tudangi masuk mutamai na pasa. Ya ko toliu ya na ribaca matarugang kata de paringerang. Setiap tarikan napas itu zikir. Ko de mau patulai ya romate bawan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan napa barakah iko Allah Ta'ala. Tapi paling pokok tilau dong ngikam kota. Aja tersalai masigi pu imam, ke pu imam. Kamu pu imam, upasangi aja tersalai masigi idi pu imam khusus imam. Aja tersalai masigi 2 betu sampai jangisa siba sampai subuh. Narekode na pura tilau dong ngisa na kampung. Aja to tamatinro narekode na pura tapacane Fatihah sa na kampung. Pak desa si bawa Pak imam. Mestinya Pak Imam itu si Bapak Desa imun ripi matinro. Matinro mana pisah na kampung yang apa di matinro. Itu sitongan nah. Makanya tapi takiri ngangi Fatihah napatilaw dong tapas salama ipong tapak baraka ilalan na isa na kampunge talomo yang idale tapubele yang pole abalan. Ya kung kay sa kampot tamelo mate nalapor tu aleno ko aleta. Yan na to biasa imariolo ni sa kong kataw may mati. Kadang kana kampo ko macawe, nasaba si sambung iruh na si bawa isa na kampo. Makanya 2 orang itu tilaw dongang insya Allah mabarak ka isa na kampo. Iya ko matannam mo iya to salamat. Iya to pa kampung yang kapaboto ang kamaga. Yang penting iya 2. Pemimpin kepala desa dengan imam usahakan tilaw dongang insya Allah. Idi to sinajallo po ng Allah Ta'ala pemimpin di tempat ini. Iya. Ya kira itu yang penting saya wasiatkan. Ya mi ko po imam melo mali sukuna. Oy maraji-raji. Ko po imam mali sukuna. Kiri nga ngipatiha na bitan. Kiri nga ngipatiha Syekh Abdul Qadir Jailani. Muslimin dan muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Tarifai, Syekh Ibrahim Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Napa guru mangajita, napa indo ambota, napa takiri ng Fatihah isa na kampungnya, napa takiri ng Fatihah aleta, siba keluargata, kemudian minta berkahnya dari langit dan dari tanah, napa takiri ng Fatihah sini na makhluk. Napa takiri ng Fatihah malaikat yang di ada di lauhun mahfuz, napa milodongi tilawi paturu barakah. Iya ko iya tu nabaca imange mabela susah ko tu kampung. Tapi pacapur rapi mak dek. Denak dek imange ko denak dek mana tahu. Itu kunci. Ya ko nule pananungan ipu imang insyaallah. Itu berkah. Makanya 2 itu biasa ya wan. Pak imam dengan kepala desa itu penting atau Pak lurah. Iya. Saya kira
Ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.